tunatoa tahadhari kwa wale ambao wanafanya hiyo, wakipatikana makao yao ni kotini. Wakiwa kotini waende korokoroni, waishi hapo. Na nyinyi mjue kuna hiyo pombe haramu moja inaitwa sijui Santa Highs. Kwa hivyo wazee wale ambao mnaenda kwa clubs ni vizuri mjue mnakunywa nini. Otherwise hii second generation imekuwa hatari. Hata makao imeenda chini sasa. Second generation ndio ugonjwa mbaya, hiyo ni sumu. Kwa hivyo tunatoa tahadhari kwa raia, hasa wale wanakunywa pombe. Ukienda huko hakikiza unakunywa pombe ambayo imeitinishwa na Kenya Bureau of Standards. Na sisi tutaendelea kupigana na hao watu, tuhakikishe mahali yao ni korokoroni. Sio ni mambo mzuri? Na mimi nataka kutoa tahadhari. Sababu tusiposema watu pengine watafikiri mambo ni mzuri. Mambo sio mzuri. Hivi juzi tukifanya operation tumepata kwamba kuna watu, I think ni wachawi. Mko na wachawi pande hii kweli? Mko na wachawi. Sasa mtu akipea mtu sio ni mchawi. Sasa kuna watu hasa hapa Mkinduli wanaenda wanaleta kitu inaitwa ethanol. Ethanol. Si mnasikia kitu kama hiyo? Alafu anaongeza alafu kuna packaging sio wako na kamasini wanapack. Sasa nyinyi hapa mnakunywa vitu ambao ni ndio naona watu wanakufa namna hiyo. Kwa hivyo ni vizuri tuwaeleze ukweli kwamba kuna pombe haramu na inaua watu na inaharibu sehemu nyingi za mwili. We call it internal organs. Ukikunywa hiyo pombe inaharibu internal organs pole pole na ndio mtu anaenda. Na nyinyi pengine hamjui. Naona mnatuheshimu sana. Sisi everybody kuanzia sisi hata sisi hakuna mtu hajawahi kufunzwa na chief. Mjue hiyo. Hii mambo mengine ni rangi tu. Hawa watu wanaitwa chief ni watu wako na hekima kubwa sana. Na pia wako na maarifa. Kwa hivyo chifu mwenda zake tumemwenzi na pia machifu mjue sisi tunawaheshimu kwa kazi yenu. Nimekuwa nikijiuliza kwa nini pande hii sijawahi kusikia mambo ya makao. Kumbe siri ni na amefanya kazi mzuri. Profesa amesema yote kwamba mmepigana na pombe. Kwa hivyo apart from kufanya ile services ambaye amepeana kwa watu, pia wanatusaidia sana kufagia hii uchafu mbaya. Hasa pombe haramu. Nitugukorwo tukirora maundu maingi nginya mawatho maria me thiini wa watho ma kuregulate njobi ici cia second generation kana njobi ici cia ibango na regulations iria ikuo nigetha irumiriro uria kwagiriirwo. Tau ni mabitia muno irabu kubeanago o uria ciabeano tondu ibeanago kuringana na njira ya ungumania. Tondu ndikuona uria kirabu gikubeano bandu bakubi na kanitha kana bakubi na cukuru uria riu watho ni ukananitie. Riu kwanza twagiriirwo gukorwo tuthondeke ad hoc committee ya gwika inspection tours nigetha korwo ni irabu icio tuthie tukanjite tondu riu tutigwitikira ciana citu kana generation itu ituike ni cia kunyarirwo ni njobi tondu riu maundu maingi makoreto mena thina muno tondu ta riu kwina mawira marathie na mbere magwaka barabara guku tauni ni irekiro rami riu ugakoraga contractors acio mena challenge nginyona gwetha nake magakorago niko turaka kumetha guku migunda-ini nigetha mathie wira ucio. Riu ona ta riu last week kwi anake mararugamitio ana thiini wa county na ni kieba muno mararugamio ni undu wa njobi. Koguo ona nikuo ndireraga andu ma county kungiboteka mundu ale mobiu ni kuruta wira na nyundu ni anyuire muno kana ringi ni aligo nyundu wa njobi. Ona tikaba mukakebeo wira ucio kana mwana wake kana brother yake kana sister yake tondu riu ciana ni igotigwo ikebera muno. No undu uria twagirirwo gwika ta atongoria
nĩ kũrũa na njobi icio kuma kiroko thaa thita nginya hwaĩ-inĩ, na tũtikarũgamie mbara ĩyo tondũ nĩ ciana citũ irathũkio, na tũrũmĩrĩre atongoria maitũ, mũndũ ũgwĩtwo president witũ William Ruto na deputy president rĩtana rĩu moete rĩa kũbinga njobi cia ibango, ona ithuĩ gũkũ twĩke trickle down gũkũ gwitũ tũrũe na njobi ũrĩa kwagĩrĩire. Na nĩ tũroria national government, atongoria arĩa mathurĩtwo senators, MPs nĩ marore mawatho marĩa magĩrĩirwo ma kũrũa na njobi ici cia ibango, na korwo nĩ ta athuri aya maitũra beka ũndũ marĩ merĩirwo atĩ nĩ mekũ-facilitate mathondekero kamũcara nĩgetha matuĩke active na kũrũa maũndũ mamwe tacio, tondũ cibũ e wika kana sabu cibũ ndangĩbota e wika, koguo nĩ ekwenda backup ya athuri aya, namo nĩ mekwenda motivation nĩgetha mabote kũrũa na njobi ici cia ibango. Na nĩ tũrona ũndũ ũyũ rĩrĩa the former regime yarũire naguo nĩ ũndũ warĩ very successful, koguo ti ũndũ kĩrĩma tũngĩnyitana ta atongoria na tũnyitanĩre na tuge mawatho marĩa mekũrũmĩrĩrwo nĩ maya, na kũnina njobi nĩ kaũndũ kangĩboteka, kwanza icio cia ibango. Na hii pombe kweli inakuja kuwa vijana wetu, unaona imeua ndoa, imefanya watu wawe maskini, na mimi naunga mkono hiyo maneno kabisa. Hiyo second generation brew, the president amesimama na amesema lazima ikwishe. Ninaomba sisi ambao tunasikia hii maneno, tafadhali usingojee chief ama askari akuje ashike wewe. Ukiona hiyo kitu